F'avveniment fl-ambaxxata Amerikana kienet preżentata it-tieni edizzjoni tal-Akkademja tal-Imprendituri nisa f'pajjiżna. Dan il-programm sar l-ewwel darba s-sena li għaddiet hekk kif iggradwaw madwar 24 mara minn dan il-programm. Din inizjattiva hija offruta madwar id-dinja kollha u tipprovdi l-għarfien, networks u l-aċċess meħtieġa biex in-nisa jibdew u jkabbru negozju ta' suċċess. Għal din is-sena l-ambaxxata tal-Istati Uniti ssieħbet mal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija ta' Malta. Il-President tal-istess organizzazzjoni Marisa Xwiereb spjegat kif din il-kollaborazzjoni qed tagħti benefiċċju għan-nisa fil-karriera tagħhom. L-iskop tiegħu huwa li trasmettu l-għarfien neċessarju biex wieħed jibda u jkabbar in-negozju tiegħu biex ikun hemm anke opportunità ta' networking għal dawn in-nisa u biex jingħataw aċċess għal dawk iċ-ċirki fejn isir diskussjoni li tkun relevanti għal business tagħhom bħalma jiġri fil-fatt fil-Kamra tal-Kummerċ. Min-naħa tagħha x-Charge d'Affaires tal-Ambaxxata Gwendolyn Green qalet li din l-inizjattiva tagħti s-saħħa lin-nisa. Hija insistiet li din mhijiex biss kompetizzjoni għaliex il-parteċipanti jistgħu jitalmu minn xulxin u jkomplu jikbru fid-dinja tan-negozju. Barra minn hekk dan il-programm jista' jkun ta' opportunità għan-nisa sabiex jilħqu l-ogħla kariga possibbli fl-impjieg tagħhom. This is about bringing women together to empower them not just one-on-one, but through lessons learned and networking that they can build together. As you heard one of the participants mention when she was talking about why she joined the program, it's about collaboration rather than competition. So as these women grow together and learn together, it's not about business competition, it's about gaining knowledge and expertise, those things that can help make them stronger and give them that competitive advantage that honestly, our male counterparts have enjoyed throughout history. Green qalet li din is-sena il-programm ġibet parteċipazzjoni akbar ta' nisa bimħabba għall-innovazzjoni u ħolma li jixtiequ jirrealizzaw. Fil-programm ta' din is-sena applikaw madwar 80 mara.